uGodole akakashintshi mfowethu akakashintshi uGodole kuseyinto nje eyodwa osuku ngibona ngihamba nabo mawuthi ngigadiwe mina ngisuke ngihamba nengane zodadewethu umshana nje lo uzala udadewethu angigadwa ngisuke ngihamba nabantu basekhaya ngihamba labo suku ngibona ngihamba nabo abafowethu ingane zodadewethu yibe ngisuke ngihamba nabo ngoba iqiniso ukuthi la kwipolitiki silwa namasela so njengoba silwa namasela vela azofuna ukusi-attack baye bethi abanye ubaphuca isinkwa yes noma uthela inhlabathi ephalishin labo yabo mina ngithela inhlabathi ephalishin lomuntu ngeke ungizwe elinye la ngikhuluma ngePerfect TV ngobe ngithela inhlabathi ephalishin lakho ngoba uyazamela but ma uyisela ngiyakutshela ukuthi uyisela ngoba lento okuthiwa igama lomuntu liyadura umuntu egange entshontsha into edlula uyabona wonke umuntu ophila la emhlabeni ngelinye ilanga uyohamba sishiyana ngama-minute nama-hour nosuku nonyaka nenyanga wonke umuntu uyohamba so manje angikwazi ukubukelela abantu bexhashazwa abantu mbukele Perfect TV lapha emakhaya we back sibuyile igama nguShepherd kaManqele nabona ke uthi njengamanje ngiphethe bani bathi inkomgodole umfowakhe uyamazi umkhumbulo aqala ukuvela la ekhaya wayephethe ngalelo langa ke ibhakede lepizza isibuyile emva kwekhamera ukhona umdlekedle uNjabulo khona umfowakhe uMali uMthokozisi bonke amalungu ePerfect TV sibuyile lana ngoqala wayesemateksini manje uMK impilo yashintsha bafowethu usitablisayo kwiPerfect TV thina ayikho esitablisa njengaleyo sibona ukuthi umuntu wayifikela asisho ukuthi mayisemateksini mhlawumbe wayephansi ngezinga cha ukukhula ngempilo enza izinto eziningi siyazi amatekisi impilo yakhe ngeke vela aphume kuyo hayi lapho ngeke kodwa before siqhubeke amukele nayo indoda namhlanje mfowethu njani mfowethu asikumukele mfowethu ukuthi ubuye uzosivakashela la ekhaya ngisho usudumile hawu kodwa ungathi ngidume ngani hawu ngidume ngani abantu bonke bathi uGodole la basho emakhaya kuyaye kungumangaze lokho waphela angiculi angi-act ngithi yini engidume ngani nama ngizazi ukuthi ngidume ngani uyazazi wena hayi lutho mina ngidume ngerank ma ungitshela ngendaba yaserenkeni kusuqedile mangawi i-account ku-TikTok gcine ukukhuluma irank yini ogcina ukukhuluma ngakho umkhonto okay mfowethu hamba kahle wona hayi siyancenga mfowethu akusazani mfowami but ngiyazi ngokwempilo khona hayi nempilo siyayibona iyaqhubeka kuyazabela ngabe sekudumizwe lonke ngabe amaphepha asebhalile mfowethu siyakwazi uGodole umfowethu wasemsini ufike lapha eGoli eyiphushela amatekisi kunjalo kakhulu mfowethu siyazi njengamanje abantu bakwazi ukumkhonta abanye abaningi injani lolo shintsho lo lwasemkhontweni kusuka eTexini ekumkhonto ngifuna ukwazi ukuthi ukhuluma ngaluphi ushintsho erank ubujalo uvuka ngo5 yeah uhlala eTexini yeah usebenze ukuthi ufuneke itaxi pirate phela ukuze uthole imali asisho ukuthi umkhonto uthola imali cha sisho kanjalo yeah kodwa kumkhonto is like bathini labafundela i-digital marketing udila nje nezinto ze-social media uhamba umkhonto sikubone ey'ndaweni uhluke ngani uselapho before uGodole usenokugadwa futhi Arake behambela nje noStapa sometimes manje usenokugada lokho shintsho lolo uGodole bengikwazi ukufika lapha kuye mina ngithi samsodla inyama kwamayimayi manje yeah njengamanje uGodole ngabe usayo lowo muntu uGodole akakashintshi mfowethu akakashintshi uGodole kuseyinto nje eyodwa osuku ngibona ngihamba nabo mawuthi ngigadiwe mina ngisuke ngihamba nengane zodadewethu umshana nje lo uzala udadewethu angigadwa ngisuke ngihamba nabantu basekhaya ngihamba labo suku ngibona ngihamba nabo abafowethu ingane zodadewethu yibe ngisuke ngihamba nabo ngoba iqiniso ukuthi la kwipolitiki silwa namasela so njengoba silwa namasela vela azofuna ukusi-attack baye bethi abanye
ubaphuca isinkwa yes noma uthela inhlabathi ePulsion labo Impela. yabo mina ngithela inhlabathi ePulsion lomuntu ngeke ungizwe elinye ila ngikhuluma ngePerfect TV ngobe ngithela inhlabathi ePulsion lakho ngoba uyazamela but ma uyisela ngiyakutshela ukuthi uyisela ngoba lento okuthiwa igama lomuntu liyadura umuntu egange entshontsha into edlula uyabona wonke umuntu ophila la emhlabeni ngelinye ilanga uyohamba sishiyana ngama minute nama hour nosuku nonyaka nenyanga wonke umuntu uyohamba so manje angikwazi ukubukelela abantu bexhashazwa abantu ekubeni sengikwazile ukuvuleka amehlo nami sengitshela abanye ukuthi nansi indlela la ingakhona so ingakho ungibone labantu engisuke ngihamba nabo akubona abantu basemzini yabantu abafowethu abashana ngisho nje ukuthi umndeni wami ngibona phela ngisho emcimbini eMK kwemini yeah ngibone ngithi ugodwa liseyagadwa bengingazi ukuthi abafowenu mina ekhaya kune company ye security ekhaya umndeni wamatekisi ake ngibeke kanjalo umndeni wamatekisi nenqwabe yamatekisi ekhaya so kunane company ye security yeah so mangizizwa ukuthi angiphephile mhlambe mangiyalapha ya ngiyaye ngibacela abafowethu ukuthi asami ngoba ngiyazi ukuthi makungathiwa abaqhamuka abantu bangi attack ngiyazi ukuthi labantu abala eduze kwami abantu engiyothi ngitholakala bayobe sebefile kuyila nami ngifa not ukuthi abantu mhlawumbe ukuthi mhlawumbe umkhonto uyakhokha cha ngisuke ngizizwa ngekho safe bese ke siyahamba kahle ukukhuluma kwakho ikhona lokho okwenza kanje because ukusho ukuthi ulwa namasela abanye abakujabuleli lokho uyabona nje amaqembu lawa amanyanga akungasi umkhonto vela wakujabuleli bayazazi izinto abazenze ebantwini njengokuthi uyabona njengezindlu zomxhaso zikhetha imizi emakhaya makwazi ubaba wakhe engadume ngalutho kini angeke nithole lutho ubaba wakhe engadume ngalutho ngeke usebenze kwamasipala so bayayazi leyo nto leyo ukuthi benza wrong so thina manje nami indaba yepolitiki bengingayazi ipolitiki la ngiqale khona angisuso politiki fune ngikubeke ecace lokho I'm not a politician ngumuntu othande uZuma yes la ngibone khona mina mangivuka ngendaba yokubona ipolitiki bengiserenkeni erenkeni mfowethu besirelaxele thina singenazi inkingi ubaba uZuma yayingekho into yayenza ukuthi ngimjonge ngithi lo baba wenzani ngoba ngeke ngakusho kwenye i-podcast imali yomlungu yayihlangana kalula kusaphethe ubaba uZuma upetrol wawade umnandi wawuthela nje upetrol uze uyothela ngelodi lokugcina uyabona yayingekho into yayisixaka ukudla kwaku affordable yayingekho kahle kahle into yayinkingi so manje wathi mayephuma ngoba sasa abantu esingazi ipolitiki wathi mayephuma kwashintsha yonke leyo nto leyo sabuzana erenkeni kwenzakalani manje base bechaza kabanye ukuthi hayi bakhipha uZuma bafaka le ndoda yakwa Ramaphosa yikho izinto zishintshile ilapho engaqala ukubona ukuthi hawu kanti lento yepolitiki kwenzakalani phuma le ndoda izinto bezimnandi kwangena le izinto seziyabheda yaqala lapho ke lento ukuthi into yepolitiki ngiyithande uyabona so kwathi makwenzeka yonke ke lento ukuhamba kwesikhathi ubaba uZuma wavula iMK ngaxuma ngahlala ngangena kiyo ngoba ngalibona ushinto ngalesikhathi ekhona nakuba ngangalibona ngesikhathi ayisaphethe sasibona siphilela kamnandi singazi ukuthi uye phela oqhoqhobela intambo wenza ukuthi yonke into ibe mnandi so kwaba kubike ngabona esephumile ukuthi awulo baba ubesebenza kodwa manje ubesebenza nginganakile ngoba thina besijede hayi izinto ziyazenzakalela nje emhlabeni kumnandi kanti iyona indoda ebambe i-steering yanede yasidedela la esikhotheni ibhasi uyiqiniso kangakanani ukuthi uyakhumbula kufoni MK iqala iqhubeka yes hayi impela ukhethi ukuthi uzo Minister of Transport hawu no hayi ugodori phela uyena Minister of Transport uyazi ukuthi abantu banjani mfowethu uyazi abantu banjani abantu bake bekubukula lapha bekuhlaziye bekudwebe bekuqede bese umuntu ezikhandela yena indaba ukuthi lo kufanele kube nje mina ngithi ngumuntu waserenkeni so ngangena ngendaba yokulwela yokuthi ngilwe indaba yaserenkeni so kushuthi abantu bona bayibukela bona bathi hayi lo engawu Minister of Transport mina njoba ngishithi I'm not a politician uyabona angiyena usopolitiki
kwakungeke kuyothathwa mina kufa shuthi mawawuthatha mina uyongenza uminister ngingakaze ngilide nakuphi shuthi wena wawuchaza ukuthi kushuthi iMK kufuneka ibulala babechaza lokho ukuthi kushuthi uyayibulala iMK ngoba bakhona abantu abawosopolitiki ababeyongena lapho thina sasiyongena nje mhlambe sibe behind the scene kulabo abaphethe nathi sifaka uvo lethu ukuthi lapha yama ungathinta lapha kungaba right but abantu nje ababeyicabangela leyo nto leyo and then sinokuhlala kakhulu nawe siyazana esayidini kwengena ama calls akuthintana abantu bayitshela ukuthi ubukhuluma ngeMK la shuthi uclose nobaba uNcamalala uclose nabaphathi nje abaphezulu yiphi mhlawumbe one engesingayikhetha sibeke phezulu eyakuthinta kakhulu indaba mhlawumbe umuntu ekubhalela or something yake yenzeka sithi ukhona umthandi weMK mfowethu yazi kuningi kuningi kakhulu angazi ukuthi ngingaqala ngapi but engingakusho abantu bahlupheka mfowethu mina sengihambile sishaya door to door kule minyaka iANC esiphathile bengingacabanga ukuthi kungana abantu mawungaya deep emakhaya thina siyokhankasa emakhaya ufika ugogo umbona ukuthi labantu bayalala liyaphela usuku nezinsuku bengadlile indlu uyibona ukuthi kuyanetha kulesikhathi esiphila kiso akufanele ngabe kusenomuntu ekuthu uphila kuleso simo kahle into abangibhalela yona engizisa ubhlungu umuntu mayikhuluma ngokuhlupheka okusuke kumphethe kuyaye kungangilalisi nasebusuku indlela okwenzeka ngakhona wena ungezwa methu umuntu ngilale ngingadlili izolo ukuthathe kube yihlaya kunabantu ngempela abalala bengadlili kodwa mase kufanele kuyovotwa bayaphuma osopolitiki behambe ngeemoto ezinkulu ezimnyama beyongena kuleyo mizi leyo bengashawa namahloni beyongena kuleyo mizi eyokhankasa eqhamuke phethe ukudla ngake ngayisho lento nasekuqaleni ma uyokhankasa uyabona lento yokuthi umuntu ulambile bese umnika ukudla nawe nje ungalingi uyishutha uyifake ku social media ibhlungu lento ukuthi unikeze umuntu ukudla bese uyakushutha ukhombisa abantu ukuthi ubupha abantu ukudla okungcono zama ukwakha indlu uthengele izingane impahla wenze yonke angisho ukuthi nalokho kufanele but ukukhandela umuntu indlu mayishoda ngendlu okunye uzoyizamela ukudla mfethu awukwazi ukukushutha uyofaka social media ukuthi bengihambisa ukudla kuloya muzi muphe umuntu ukudla mawumbona ukuthi ulambile msukushutha okufaka social media insila yamazinyo ukudla okunye ungakwenza yonke into but leyo kudla laba bepolitiki abayiyeke into ukuthi mayo eyokhankasa eshutha ukudla efake on social media ibhlungu le yanto ukubona ngebe understand ngoba banemali ngebe understand ukuthi mina ngifila ngenye indlela mfethu uyabona nje ivideo ku social media ngabona umuntu ethatha ukudla eshutha enikeza umuntu ngidlula same time leyo video leyo ngoba ayinginikeza ukuthula emoyeni wami mfethu siyazi njengamanje singasho ukuthi uyi public figure even not before siyazi mhlawumbe abanye bakwazi ngeMK social media futhi TikTok kade waqala futhi kade wapopular khona abekho abantu woba manje ke usungapha kwipolitiki abekho abantu abahlupha ngabantu besifazane wenza njani phela bazowa phela futhi abantu besifazane lapha no uyabona mfowethu iqiniso ukuthi mawumuntu noma ibackground la usuka khona noma ukukhula kwakho fanele uzazi wena ukuthi usukaphi before uzokwenza zonke izinto ucabange ekhaya la usuka khona and into engayitshela noma ngake ngatshelwa bengikutshela nje manje ukuthi ngake ngatshelwa umjozi wathi uyabona Godole indlela igama lakho osulakhe ngakhona iyodwa into ezokuyisa uyowisa umuntu wesifazane uyabona indoda ayikho into ewisa indoda ngaphandle kokuwisa umuntu wesifazane is either bayakushutha noma benza izinto ezinjalo but nje kufanele uzazi wena abantu besifazane ngeke behlezi bengakufuni ngeke behlezi bengakufuni vele uNkulunkulu wabadalela ukuthi sibashele besithande abanye ubasheli bakuthanda ungabashelana uyabo but kufuneka uyicabangele wena uzazi mina ngikwipolitiki umuntu wesifazane ngisho ngaqhamuka mina ethi uyangithanda angeke uzungizwe ngithi hey angikuthandi kanjani umuntu wesifazane incane into emphoxayo uzothi kufanele uyihlekele uyikhulumise usebantwini awukwazi ukuthi ungavela uphoxe nje ukhulume noma kanjani uyabo umuntu wesifazane njengoba kutshela incane kakhulu umuntu wesifazane uma ungamthuka la ngaphandle
ungena la endlini egijimela esibukweni efike ibuke ethi yini wrong ngami lo muntu uthi sengaze ngithuke kangaka kodwa nje abantu besifazane bawuhlezi bekhona mfowethu kodwa nje cha mina ngoba ngisho nawe engithandana naye awumazi futhi akekho yomazi uyokwaziwa nje laba abaseduze impela close nami angithandi ukuthi indaba zothando noma indaba ezingale noma zomndeni wami zaziwe in public cha angiyena lo muntu ngone impilo usuyazi masayidi no2 dangerous ayithanda enomngozi esho ukuthi ungayithatha lento leyo ngoba into enomngozi awunankinga la uqale rank emngozini weza uyipolitiki emngozini mfowethu kunomfana osuke emakhaya mhlawumbe uyisole enquthe emsini uzifuna ukuza kuleli igoli leli ungathini kulabafana because siyabona intsha especially manje yaphela la igoli futhi isikhathi esiningi isibhamu ngathi siphezulu sidla lubi wena siyazi ngapha nangapha uyabona mfowethu mhlambe ngingathi ukusuka kwami emateksini akubanga intando yami nokungena kwami emkhontweni akubanga intando yami kwesinye isikhathi kuye kube nendlela oyibona uhamba ngayo utshela ukuthi ukuhlakanipha kwakho kanti akukhona ukuhlakanipha kwakho uNkulunkulu akakukhaphela kuleyo ndlela so ukusuka kwami emateksini akukho mhlambe ngithi mina ngangithanda uzuma ukuza kwami emateksini hayi ukuthi emkhontweni ngabizwa umuntu angibizwanga ngavele ngayeka nje emateksini ngathi ngoba ubaba uzuma usevula iqembu lakhe awuthi ke ngithi ukuma kancane la emateksini ngiphushe lo mzabalazo weMK ngoba lo baba iqiniso wasenzela mhlambe nami mangacontributor ngizokhona ukuthi umkhonto ukwazi ukuphakama uye phezulu kodwa ke embuzweni wakho mfowethu mina ngingagqugquzela entsheni noma kungesithina sonke siyophunyeleliswa isikole kodwa imfundo ibalekile uyabona ingane esesekhaya njengamanje ayiqinise emfundweni iqinisa impela kakhulu emfundweni la eGoli ayisiyaphela bafowethu la eGoli siyaphela ayilokho okuncane ngeke ngala ngasejipi ngathola abafana abancane manje ngiyababuka uyabona ukuthi baqede last year umatric bahleli lapha ehostel into egcina lapho nje obabehleli abawuthola umsebenzi awuthi abafuna ukusebenza uphuma uthola ukuthi njoba singabafana mhlawumbe uthi wena asambe siyozama mangiphuma ngiyozama ngifike ngiyadutshula noma bagcina bephuza notshwala bengene edakamizweni kubhlungu kakhulu into engiyibona la into engingayisho abafana abancane abasemakhaya bengajaha ukuze eGoli kunzima kuyafika into esikhona nje ngicabanga ukuthi iviki neviki akwenzeki kungehla ingane esuke idutshuliwe ziye ekhaya impela abahlale lapha ekhaya bezame ngenye indlela lana kunzima ukuthi ke ngoba abasizwa masisakhuluma kanje ngangitshela abafana basekhaya abancane khona ade befunda ngabatshela ngathi ningajaha ukuze eGoli kunzima lapha bebengitshela nje ensukwini bethi hey ayi baba wasitshela wathi hey kunzima sesiyabuzwa ke manje umzima ngaleso sikhathi sebephakathi kuloluda ake ngangene kilo nami ngibhoxile lana ke uyangena wena ukuphuma kuba nzima usuku senenhlanhla mawusuke usanikezwe impilo kudutshulwa left right la eGoli left right so kufanele umuntu wonke mayela eGoli uzama ukuthi uziqoqe asisho ukuthi bengaphuza abafowethu ngeke sisho ukuthi utshwala biyekwe cha phuza kodwa ngendlela ehlelekile ungahambi uyohlala epotini kuze kusi buthenga utshwala uye nabendlini ufike uphuze uhlalele namagenge kubalekile futhi uma ufika la eGoli wakhe nobunye ubudlelwane kwezinye indawo abantu osuka nabo emakhaya abakufisela into enhle mfowethu abantu osuka nabo emakhaya abakufisela into enhle abantu abaze bekuzamela umsebenzi ilabantu obathola la uthoda kubona abangakini so kufanele uphume wakho ubudlelwano nabanye abantu ukuze uzokhona ukuphila ube indoda abafreni bathola phambili nakho usuvele wayiqeda nje wayisha ngegama elilodwa lento kunjani mfowethu ngiyazi sibuyele kwiMK sibheke kuNovember umnqamla June 4 November ezababili nginkani lapha owami umbuzo Godol ipolitiki uyayazi uyayibona sibonile manje abaholi bethu hayi abasenzeli kahle ikuphi lokho kuhlukile sokwenzela iMK
esingakwenzela amanye ama-political party asiphethe komasipala? Mhlambe mfowethu mhlambe ukubone mina mangenza ama-video ukuthi ama-leaders noma ama-councillor noma amaqembu amanye ngibathathe ngibanamathiselela phezulu. Umuntu uma engasebenzi, umuntu uma entshontsha imali, umuntu ma elala nabantu besifazane ngenxa yesikhundla kakiso esebenzisa amandla, ngibathathe ngibabeke la. Nakumkhonto ngoba ngifuna iqiniso. Njoba ezongena amakhansela azongena imeya. Ngobe ngibonaka ngithi sisekhaya elilodwa sonke. Ngiyobe ngibalanda kuqala face ngimtshela umuntu ukuthi ndoda u1 no2 no3 akuzange kuvunyelwana ngawo ukuthi uzokwenza enelabaya abantu bavotele wena wabe bethemba ukuthi kuzoba noshintsho. Mawukuthi akangizwa mangikhuluma naye kanjalo ngobe sengimnamathisela ngoba into esifuna ukuthi umphakathi ukwazi ukuletheleka intuthuko nedingo zawo. Ngalokhu kukhulunywa ngemali kuthiwa kunesabelo mali esubani asayifuni leyo. Sicela intuthuko, sicela izindlu, sicela imigwaqo, sicela imisebenzi, sicela everything. Akusuba ilama khansela elithi mali ngenile lihambe liyofaka itoilet. Lonke ikhansela elingenayo lazi ukuthi kufanele kuyokhandwa itoilet. Why lingake liqashi intsha? Lazi njoba ukhanda itoilet labantu bengasebenzi ubazwa kanjani lapha etoilet ukudla kungekho? Awuqashi ngisho ingane zabo. Abantu intsha njengamanje sekufanele ikhiphe lento ukuthi ubaba waye ukuthi awukucabangele wena uzibeke wena phambili. Abesakhela itoilet nehholo baqedile. Khandwa itoilet nakhona ama toilet lawe kuthiwa igqikize endlovu. Amanye ilawa abhudluka ama uliphusha ngomuntu lithi istini singene ngaphakathi. Amawall akhona ilawo mawuke wafika wabalansa kabe udakiwe wadidizelela kile lithi vondo phansi kodwa kuthiwa kukhishwa 36 million kukhishwa obani kukhandwa lelo hall kuqanjwa amanga kudliwa imali abacabangela umphakathi. Osopolitiki nje mfowethu mina abantu kufanele ukuthi bebheke manje ukuthi kwenzakalani ngoba osopolitiki babuye becabangela ikhundla abakizo bengacabangela abantu impela bengacabanga. So mfowethu nje umkhonto nje obukhona mningi umehluko ozoba khona futhi especially nje uNkulunkulu esangiphila ithuba lokuba khona. Mina ngisazoma emkhontweni nge4 November ngizobe nami esayidini lami ngizobe ngiqinisekisa ukuthi omasipala siyabathatha siwumkhonto ngoba ngifuna kube noshintsho emphakathini. And then ngiyakhumbula khona ivideo yakho wayenza ubeke omasipala ababheda ngalendlela eKZN. Leyo nto leyo kwesinye isikhathi ukubeka omeya ubeka abantu labalala nobafazi babantu abenza into errong. Ikubeka impilo yakhe engcupheni kangakanani? Mfowethu ibeka la engcupheni. Into engayitshela yona kwabo ukuthi mina into engiyazi ukuthi umuntu akafi isikhathi sakhe singakafiki. Sho ungafika impela uvala umnyango uliphethe igeja umdubule uphumela endlini utshethu uqedile uzokuthi akafanga lo muntu loyo isikhathi asikafiki. Mina mawungabheka bangenyanya kabi mina bangenyanya kabi noma ngeke ngilimention iqembu labantu abanginyanyayo banginyanyisa ukuthi ngikhuluma iqiniso. Uyabona mfowethu ikhona into ebhlungu wena ngicabanga ukuthi unabo sisi unabashana una everything impela umshana wakhe esuke lapha kwamasipala ethi uyokwenza insavory yini uyazi ilungu wena mina ngiyazi ngeke ngizwe besho kodwa kuthiwa ingane zinokuyofuna ama insave lapha kwamasipala befe bedibana nalamankentshane alapha kwamasipala. Ingane ifika kahle izofuna umsebenzi insave bese eyithatha ifake ngaphakathi uselokho exoxa nayo ithatha inamba yayo ebese lala nayo eqede engayiqashi. Ileyo nto izokuzisa ubhlungu kanjani usisi wakho bethu ofuna insave efikelale nomuntu omdala oseshadile noma athiwa akashadile kodwa ilale ngesimanga sokuthi ifuna lento le. Waye ngayitshela ukuthi awukho umsebenzi kunokuthi omasipala abaningi babolile ngitshele especially eKZN. Engibaziyo ngiyazi ukuthi naba kwezinye indawo babolile but omasipala eKZN babolile. Kuqashwa abantu besifazane ngokuthi kuqale kulalwe nabo kuyiwe emahotela nabo. Waye ungasho ukuthi umuntu wesifazane kwesisikhathi othi unezingane washiya ubaba wengane noma washona into enjalo ufuna umsebenzi ngoba eqinisile but wena ubona iopportunity ukuthi ulale naye. Ibhlungu kakhulu lento ngoba noma ngiyayibuza umbuzo ukuthi mawusulele naye ke senilele kusiwenza lento yenza
uthini unembeza enhlizweni yakho ulele nomuntu owazi kahle ukuthi akufuni but ufuna lento ayifunayo ngoba ephoqwe uwe Amdlengo. kuyokuzwisa wena awuyicabangi nje lento sekuthiwa ingane yakho yenziwe lento uyithathe ngiyibhekise ngakuwe ezinye zezinto eziyazingephula umoya Yeah. ukubona kuxhashazwa abantu besifazane ngokuthi bazofakwa emsebenzini abanye kulalwa nabo kufanele bengeniswe ku security njengoba wazi ku security ukuthi indawo yokuxhaphaza abantu ama security companies indawo la kuxhashazwa khona umuntu omnyama ulale nawe uzomholela u3.5 umuntu wesifazane ngenyanga ukuthi njengoba uyamfaka lapha so abantu bakithi into engingayisho ngathi isikhathi sokuthi bevuke emaqandeni njengamanje bevuke beyithathe bekwazi ukuhlukanisa uwrong no right makuletha ukudla ukuthatha ukudla ngoba abanikhankasa ngakuthatha ukudla izingane lambile udle nazo makulethwa noma yibhara ngoba baletha amabhara nemishini okugunda utshani and everything bethathe befake phakathi bese bazibona ukuthi bayokwenzana Yes. kuphela nje Sinalokho personally ukinga njengamanje ukuthi ukwa mention lelo phuzu ukuthi kunomuntu olokho ethi nje hayi iqembu likamkhulu lelo iqembu kagogo ayithanda kabi ulokhemile lapha kodwa ayikho intuthu uyabona mfowethu ilento engiyitshela abantu ngitshela kahlahle ngitshela ogogo omkhulu oma obaba ngoba yiba bana leyo nto leyo njengamanje ake becabangela izingane zabo ngoba bona lamaqembu lawa babe khona bahlupheka ekhona abanye abanazo ngisho izindlu zomxhaso omunye unezingane ezu5 aqashwe ngishe yodwa kamasipala kodwa bayazi kuloyamuza ukuthi kuhlushekwa kanjani kwashona ubaba wakhona kudalo akekho umuntu osebenzayo ukuthi beshaya amahloni bethatheke neyodwa ingane ezobeka 5 etafuleni babhalanse ngokuthi ubaba wala ekhaya noma umkhulu wala ekhaya wayihamba naleli iqembu umkhulu wala ekhaya wakwenza konke kwamehlula njengamanje asinikezeni izingane zethu ithuba impilo engcono ngoba njengamanje intsha ihleli mfowethu ayisebenzi kubi enintsha inamakhono injalo mawungawubheka ko art and culture njengoba nenza ama podcast kumele ngabe niyaxhaswa ngemali izitudio zenu ukwazi ukukhuphuka angebe nixhase ngoba bawogombela kwesabo intsha inamakhono okucula idlala ibhola maningi amakhono ongawacabanga kodwa ikhona imali yokufukula amakhono bayidla ogombela kwesabo kuningi kuyenzeka siyazi phela ukuthi ngapha ngakini emsinga thiwa phela charity begin at home abekhuluma isingisi yeah manje umkhonto kanjani emsinga ayi umkhonto udlala ube emsinga mfowethu futhi engakutshela khona engifuna ukuthi ukurekhode namhlanje yeah emsinga umkhonto uzoba ngaphezulu kwenkatha angeke ube ngaphansi mawukuthi kanjani kuzolingana kanje kodwa engaqinisekisa kuwe inkatha okugcina kuthiwa isebenza yodwa emsinga izobe isebenza nomkhonto uma bebe nenhlanhla asangawuthatha wonke umasipala kodwa angeke kwenzeke emsinga kuthiwa inkatha isebenza yodwa sizosebenza ngokubambisana noma sizosebenza sodwa siwuthathe wonke umasipala yilokho nje engakutshela khona umlando futhi akukaze emsinga kwathiwa kuneqembu elike la ngene emsinga laphumelele bekokuqala abantu bavote ngendlela eyisimanga bebegqoka ke zona izikipa zabo ke emsinga ngoba bayesaba bebegqoka zona izikipa zabo uyabona nje nami ngingaba nesibindi ukuphumela obala lapha emsinga mawuke waphambana nabo uthi awuhambi naleli iqembu eliphethe lapha emsinga sekufanele ujahwe so abantu bagqoka zona izikipa sebebone kungcono bathi ukuze sibe safe bagqoka izikipa zamakuthiwa ke emaralini beye benika ukudla beyiyize omaka into eyayingizisa ubhlungu kubeka ukudla ngamaqoqo kuthiwa Mahatebe esukuma Mahete ejabulela ukudla ngoba uyodla nezingane ekhaya bese kuthiwa niyabona ukuthi siyanthanda akwazi ukukhombisa umuntu ukuthi uyamthanda ukuthi umnika ukudla sentuthuko leyo manje ke emsinga bazoqala ukubona intuthuko emphakathini ukuthi makukhulunywa ngentuthuko akukhulunywa ngokudla kuletha ama food parcel akukhulunywa ngamabhara akukhulunywa ngamafosholo nani kukhulunywa ngentuthuko eqondile mfowethu ngisasipele kuleya ubungozi bempilo yakho nepolitiki mhlawumbe mawukuthi sikhona esisodwa segameke sayenzeka ubonayo ukuthi hey cishe ngalimala la cha siyazi vela ama phone calls uzowathola hayi
ama phone calls ke hayi wona ngiyawathola standard lesi ama phone calls ngiyathola kuukuthi ke angiyena umuntu osheshe shawe uvalo uyabo angiyena umuntu osheshe shawe uvalo but ngiyazi ukuthi la amaqembu lawa uyawazi nawe le futhi kakhulu mabe ngangithola ngilahlile ngeke vele bengiyeke uphuthu mangakutshela nje manje mina ukuthiwa ngilala lapha ekhaya lika baba lapha engizalwa khona ekhaya nginonyaka mhlambe nenyanga ezu4 angilala ekhaya angilazi ikhaya ingane zami angizazi uma ngibabona ngamashansi ngenxa ukuthi laba abafuna ukuphuma emandleni bayabona ukuthi mina ngila emumva ngiyabakhipha bayafika nasekhaya besho ukuthi bayakufuna cha bakaze befike ekhaya kodwa manje angithi yibo bodwa izinda sabo so manje bayawakhuluma amagama ngithi manje kwesinye isikhathi khona abalapha ngaphakathi abangazwani nalokungcono bengitshele bethi Godole qaphela bazokwenziwa lapha kulo masipala nje wasekhaya sebengitshele babaningi bangitshele emasayidini ukuthi hey qaphela akayifihli kumuntu uyangitshela ngicela ungangivezi but kwakhiwa itulo lokwenza 1 2 3 njengamanje so uNkulunkulu usangiphela omusa ukuthi mabethi bazongikeqa besheshe bengitshele lapha ngaphakathi makhandwa amatulo ukuthi ukhandela itulo elinje mina empilweni angikaze ngibe nesithe engiyaye ngisibone ukuthi siyingozi kimi singaze singibulala ngiyaqala nje ukuthi ngibona abantu ukuthi laba bengangibulala noma kunini njoba ngikutshela nenyanga mhlambe nenyanga ezu4 or 6 ekhaya egcekeni nje nginganyatheli ngenxa yabo nje ngoba bona bagoloza ukuphuma ekhundleni abawenzeli lutho nomphakathi futhi ayikho into abayenzayo so manje into ebhlungu kibo ukuthi umphakathi wasemsinga usuvuleka amehlo emsinga besivaleke sonke amehlo sivaleke sonke singaboni lutho bayamangala nabo umuntu ufana nomuntu wesifazana noma wesilisa ungamdlisa umuntu ngelinye ilanga uyophela lo mthi egazini bese vuleka amehlo ekubona ukuthi ha kanti ungenza nje ilento ke yenzeke emsinga nakwezinye indawo nje kungesi umsinga kuphela nakwezinye indawo umkhonto ungene wagcila manje abantu bavuleka amehlo laba bahluleka ukukhankasa bese befuna ukusibulala kahle i-social media uyithatha wayisebenzisa ngenye indlela u-TikTok wamakhetha umsebenzi we-MK ubuyinto besingejwayelele besathina ukuthi ufuna ukufaka ingqwembe sibona lapho uthi ukhona kukhankasa hanje ngemoto wama kavotwa ohlangane ehholo i-strategy lesi usithathe phi why usebenzisa i-social media why nawe ungahamba ungena emotweni uhamba usimemeza emphakathini usinika ama-food parcel nawe no uTikTok nje wena ngisho ngithi ube nebhadi lokwaziwa yimi mina bengingena umuntu kwa social media qobo bengingena no Facebook ngibe nawo ngonyaka odlule ngoOctober kokuqala empilweni yami ngwenze lo umancinzi uyambona umancinza lo lakho ngwenze lo uyena kadela eGoli ngonyaka odlule October mina azikho inkundla ade ngikizo uyabona nje manje ube kuthiwa ngangise enkundleni kuyasiza nokungabikho enkundleni ngabe balanda amanyundulula ami-ke engangwenza kudala ezopostwa la mina kukho nokukodwa okungatholakala ngami ngoba ngaze ngiposte lutho ku-social media bengiqala ukuposta nje izinto ekuthiwa ngivela ku-social media ngo-TikTok yikho ngithi ube nebhadi ngoba uFacebook ngibe nawo ngonyaka odlule so ngase ngabuka ukuthi hayi ngoba sengingenele emkhontweni awuthi abantu mangenza amavidiyo ami bayalokhuza bayawaviewa angazi nokuviewa umuntu ethi hey ubonile ukuthi ividiyo yakhe ibuka abantu abangakanani kungididela ngithi kubonakalaphi bengikhombiseke omunye umfana wayelapha erenkeni wayengikhombisa ethi hayi la kunje ngase ngibona ukuthi hayi awuthi ke ngikhulume nje izinto la ngabona hayi kuyashelela balandela ke nabanye bamanye amaqembu manje bona ke kuyabehlula ngenhla kwabo mawungabuka nje la ku social media laba bamanye amaqembu ubani ongamelana nalaba agqoka ikipa zomkhonto ku social media akekho singenhla sonke mawukuthi bakhona abavele bakwazi ukukhuluma ingisi kuphela la becabanga ukuthi mhlambe mawukhuluma isingisi usuyinto ephezulu thina sikhuluma isiZulu sinje sikutshela into uyizwe ubeke ngesilungu sakho sibeke ngesizulu kodwa singenhla kwabo khona benjalo batshela banamajazi banani lento uyabona imfundo ibalekile but kukhona igift oyiphiwa uNkulunkulu ukuthi lokhu uNkulunkulu uyabona njengoba uZuma ubaba uZuma uNkulunkulu nje wamupha ukulida abantu njobe hleze nitshele engafihli ethi yena akakaza afunda isikole
kodwa useke waphathizwe waliphatha nje impela futhi kahle ngaphandle kwenkingi base bengena ke bathi Zuma must fall laba babesho ngoba befuna ukwenza izinto zabo ngendlela yabo kodwa nje wayeliphethe kahle izwe mawungabheka nje njengamanje wonke umuntu ugaxele amathuba omsebenzi awekho kuningi nje mfowethu kuningi njoba ubona nabantu kutoyizwa nje kuthiwa abantu bangaphandle abahambe abangenamaphepha yikho ukuthi imisebenzi ayikho njoba nathi sasukuma sakusupporta nje lokho yes kunembuzo la ijalo kubuzwa abantu ukuthi okay ubaba uNcamalala waliphathizwa yini lesihlukile azoyenza manje ngoba waliphatha isikhathi sakhe uyabona into mina engingakutshela yona lapha ya ku-ANC i-ANC iphethwe ilabelungu baseStellenbosch so mawungena lapha ku-ANC vele kusuke kunemali esuke efakiwe ezikubamba ukuthi ezinye izinto ungakwazi ukuzenza ubaba uZuma wangitshela igama elilodwa ngila emzini wakhe wathi ngicela niphume niyotshela abantu ukuthi bevotela umkhonto wesizwe ngoba mhlazane kwathiwa uNkulunkulu ukhumbule mina abantu bayobe bexhashaza into ongayazi basalinde nje ukuthi uNkulunkulu engikhumbule bese beqala ke benza izinto zabo benixhaphaza kungamnandi kimi makungathiwa ngihamba emhlabeni sengilithathile izwe ngalibuyisela kini ngoba malise lapha ayikho into ezokwenzeka njengobona begoloza indaba zoma illegal foreigner ukuthi ehambe ingoba kufakwa imali lapha angeke nikwazi ukubakhipha njengobona na uRamaphosa necabinet yakhe bethule ufakwa imali lapha angeke kuverify lutho so manje uZuma ufuna njobethi ufuna ukukhipha iANC uyazi ukuthi uzoyikhipha otakwini laba abantu bacontrolwa ngemali lapha efakiwe so maye bakhiphe elithatha vele uzobe sebathathile automatically lapha ngeke sakwazi ukusebenza bomtshela nomlungu lwabamsebenzayo lapha ukuthi hey aseze usebenza lutho le ndoda ilithathile izwe bese kubuya ngapha axabene nabo cha yena ufuna uyabona manje ukuthi izwe liyacwila liphethwe yilaba abantu so njobe la ku MK ayifandiwe yilaba belungu abafanda oANC bese beqede beyicontrol so la ku MK uyakwazi ukwenza noma yini ukuthi lokho yakurong lapha manje kufakwa imali awukwazi ukukhuluma yonke into ngendlela ekhululekile kahle freedom bayikhuluma ngomlomo but ku-ANC freedom ayikho uyezwa mbukeli siphethe nali igagu lako Godole ilona elishoyo silalele siyiPerfect TV ene yimo show futhi awungeni ndawo hawa ngeni awungeni ndawo mfaka umbuzo mfethu ngiyakukhumbula usese-rank ubusuveza elinye lama-talente lakho ubusunokudlala ama-skate nabafowethu abahlukahlukene manje ngabe sewubhizi komsebenzi noma impilo siyiphilayo mhlawumbe noma usekhona noma isikhathi cha isikhathi mfowethu yabona nje ngicabanga ukuthi bekunini konje bekunini mshana siya lapha ngiyoshoot khona isikiti engisenze nje ngisenza nabo okhelesa umfana omntwana nje mhlambe 2 months back ngangithole nje isikhathinyana ngamfonela ngathi hey ngiyeza lapha ngoba abanye babantu esisuke nabo lapha phansi bona babevele bephezulu mina nje bangithanda ngokubona ukwenza izinto ke base bengibiza sase senza zona ke lezi zinto ezimnandi esijwayele ukuzenza so isikhathi kahle esengingabi naso isikhathi esiningi sengisichitha ngila emkhontweni nokuhamba ngiyotshela abantu iqiniso ukuthi niphethwa amasela ninangakini ikhansela la ngakini liyisela njengamanje amakhansela atatazela wabona letha amavati elikani manje abhala izindlu inombolo kuthiwa sona khela izindlu zomxhaso banamanga kodwa abantu into ekufune beyazi uma uzovotela laba abakuphethe njengamanje kusho ukuthi wena usavuma ukuthi usazophinda uxhaphazeke another 5 years ngoba phela mambe vote ikhansela nje manje lihlala 5 years shuthi wena uthi mina ngiyasayina ukuthi ngicela ukuxhaphazeka omunye u5 years futhi so yilokho abantu okufanele bekwazi nge4 ukuthi kufanele bekhiphe lamasela abaphethe amakhansela afaka izintombi zabo komasipala kufaka izintombi zabo afaka izingane zabo wena usuthatha ulahlelwa le mawuthi uyakhona uyobika hey nalo mama usenesidini obusevotile kodwa isikhathi engakavoti ubencengwa
kuthiwa hayi sicela nisivotele sebevotile sebe nesidina. Mfethu ngiyazi ngaphandle kwagodole lo simbona ku social media kunogodole lo wazoma wakhe waziwe ekhaya. Esithi uyihlalele ekhaya o manje la endlini lapho ohlala khona. Imuphi umculo othanda ukulalela? Ewu. Ku-obvious phela mfowethu. U-obvious nje loyo. Umsinga. Mina ngizwana noMaskandi. Ngizwana nje noMaskandi. Umculo ngithanda uMaskandi, ngithanda igqomo. 2. Ayisibhekane lezi. Iyona umculo engiyithandayo. Mangivalile lapha ngijulwa ngibe manzi te. Mangivalile endlini. Hayi imbili nje umculo. Kwi-TV ukhonza ukubukana. Ayi anginaso isikhathi se-TV mfowethu. TV nje ayi. Ayonazo. Ngeke izwe liyahamba libe lokugqolozela i-TV. Hayi uzothi saqolozela i-TV lana izwe ngapha balithatha. Cha iqiniso nje angiyibuki i-TV kodwa ikhona endlini. Cha ngiyibuki qobo. I-team ebhola okhulu isupporter ngoba phela usayibuki nawo manje vele. Ya sengiyaye ngizwe maye ekhuluma umshana ukuthi iyadlala i-Chiefs. Bese ngithi hawu idlala nini ethi ngo-8 ngithi okay. Bese ngiyakwazi ukuthi mangifika endlini ngifike ngivuleke ngibukele lo bhola ngisupporta nje impofu bakwethu. And then makuthiwa naku ukudla ngeke ngincishe khona. Cha mina ungangincishi inhloko mfowethu. Ngiyazwana nokubumba. Kufanele ukuthi ubuya napha. Ngiyazwana. Ngiyazwana nokubumba ukudla kweinsizwa lokho. Sesiyasibangisane nabo abesifazane bathole begqoka ama-gown laphana. Ngangeke ngibone ngisasebenza le conduct iseswanaville. Ufika inhloko kuthiwa isiphelile. Mawuthi uyabheka iqethwe abantu besifazane ngithi awushembe. Kanti thina sesizodlani samadoda. Hey. Yinkinga le. Yes, bangathiwa ngelinye ilanga because kokwenzeka ugodole uyadlula emhlabeni. Ufuna ukukhunjulwa njengomuntu onjani? Mina ngumuntu oright mfowethu, ngumuntu onozwelo. Ngumuntu onozwelo nabantu. Yes. Kuyangihlukumeza ukubona omunye umuntu ehlupheka kube kuthiwa kuya ngami ngabe kuthiwa ayikho ingane eshoda ngempahla zesikole. Ayikho ingane engafundi. Abekho abantu abahlala endlini enethayo. Wonke umuntu ulala edlile, kakhulu nje umuntu ulala edlile ebe nendawo yokulala yokufihla ikhanda. Ingane ibe neuniform yesikole, ikwazi ukuthi ingane ibe right iconcentrate esikoleni ngoba once wahamba ungadlile uye esikoleni akufocuseke esikoleni mawulambile mawuhlele eclassini akufocuseke ene kuba kubi mawunganayo nanemali yokucare ngoba uyacabanga ukuthi ngihambe ngingadlile izosha futhi ibreak anginayo imali yokudla so ingane nje ingane ingaba nento zokugqoka ihamba idlile mhlambe noma isingenayo imali yokucare kodwa mayihamba idlile ekseni kusuke ku right iloko nje mina ngingakhunjwa ukuthi ingane azithengele iuniform ingabikho ingane ehlupheka ngokuthi iuniform khona ekuyavezwe enkundleni zokuxhumana igodola ingane uma wayangazi kuthiwa ayishiya eyophuza utshwala eyasedandi kodwa wazwa isizo omunye umfo osephalamende womkhonto bathu bani sikhakhana wazwa isiza wayoyithengela iuniform wenza yonke lento lena iqhuqha ingane yangiphatha kabuhlungu leya video bangisendela ngayibuka kakodwa angiphindanga ngayibuka fana nestory yabona istory kuthiwa itsotsi ngasibuka kanye bajike badlalisana nengane ngayibona ibungwa yintuthwane ngagcina into ehlangene nengane nje iyazwela kimi enhlizweni. Yes. Okay manje sizodlala igame. 1 must go. Shutho omunye uyaqela ukhetho yedwa. Ukhetho yedwa. Mangithi godole noma umshana. Okay. Awusho kodwa ukuthi hayi manje kodwa umshana ngiyamkhetha ngogodolo ngachaza. Okay. Unhlamulo ududuzeni. Hey lokhuza manje yabona uzongidalela inkinga la la. Ukhathara abantu. Ngeke awukudlule kulombuzo lo. Asiyekeke leyo. Hayi kodwa yafaka umkhonto ngisho ngeke ukhethe phela. Cha ayi ufanisa phansi mawukhetha kanjani. Ayi ngeke leyo mkhonto ayawuyiyeke mfowethu ayi ngoba ngiyabathanda bonke labantu eqinisweni. Makwagqoka iskipa somkhonto usuwo wakwethu sengiyakuthanda manje uyabona mangizothi ubani uzongichaza nje uzongichazisa abasekho oba kumkhonto uDuduzeni noNhlamulo. Hayi angazi basekhona hayi angazi how angazi noma basekhona noma basekho
kodwa nje mina bengibazi beumkhonto engikwazi ngibazi beumkhonto ukuthi basekhona noma basahambile hayi ngoba bakhona nabanye abaresignayo umbona umuntu eseresignile ukuthi hayi wa resigniswa inhliziyo ebhlungu but umkhonto uyawuthanda uyambona ukuthi uyawuthanda so manje mina umuntu noma ephuma ngimazi ukuthi usowasekhaya nje ngoba kusekhaya ikhaya elifudumele leli usicebi nomenzi hey madoda hey kanti yini inkinga yakho Hey ngiyazi bathanda bawuthu yo ngeke ngiyazi bathanda bawuthu ngcono kube mhlambe uthe usicebi nomunye noma uthi umenzi nomuntu manje mawubabeka kanje bobabili ngathi inkunzi zami hey ngeke ndothinka zami inkunzi zami kakhulu lezi hayi wena uyangiroba mfethu ayikuyeke ayikhwizi awakho okugcina mfethu ungathini kubantu emakhaya mayelana ne-4 November everything nje ufuna ukuyisho kodwa ukugcina agodona bangibona lapha yes ukhuluma nabo ngqo ngikhuluma nabo nje manje cha bafowethu udaba nalwazi-ke okankomgodolo umfana nge-4 November kuyobe kuyohlukana inhloko nesixhanti lo khansela wangakini obekade engakunaki sonke lesikhathi osekunaka manje enzathi uyakunaka funa uyovota nge-4 umkhiphi kodwa ungajampisi ngoba banenhliziyo ezilikhuni kodwa i4 November zizokukhipha otakwini njengoba wawungayithola indlu yomxhaso umgwaqo wangakini ubolile ama-bridge emukisa abantu komasipala kukhethwa ngokwazana uyalazi ikhansela ngakini libole kangakanani umeya wangakini ubole kangakanani labaphathi abaphethe ngakini i4 ziza noshintsho empilweni yakho kusho ukuthi kuzoba uDisemba wokuqala ozoba mnandi empilweni yakho ngoba umkhonto uzowina uzosebenza kuzoshintsha nje izinto eziningi ungalenzi iphutha yekele ukuthi iqembu lalithandwa ubaba wakho Rubani what about wena nabazali bethu ake becabangele thina isikhathi sethu manje bazali aniyovota ngendlela ehlelekile nivotele umkhonto wesizwe iwona oza noshintsho ilokho nje mfowethu engakubeba phambi komphakathi bengakulandela kanjani uma social media abangilandela cha i-social media nje ngino TikTok okuyiwona owenza ukuthi ningazi ubhala nje Godole ubhala Godole 73 uzobe usumbona kumfana kaNkomgodole kahlahle ngumfana kaNkomgodole ubaba uNkomgodole yikho ngithi ngumfana kaNkomgodole Godole 73 ku TikTok Godole Godole uGodole Mdletshe ku Facebook Godole Mdletshe ku Facebook uyangithola lapho yonke into ibamnandi uthola yonke into maduze nje ngizoba nawo angazi bathe yini khona into engizoba nazodwa ku social media angazi bathe yini uYouTube nani no Twitter yeah izinto esekuthiwa kufanele ngibe nazo cha ngizoba nazo kulungile ayikho inkinga ikhulu phela igama vele liyavuma ukuthi ube nawo basazongitshela kodwa abantu ukuthi igama lami lize libe likhulu ngenzeni phela mina ngi-actor kokuqala angidlali ibhola awungiboni ezitorini awungiboni indawo kulezi indawo zama celebrity and I'm not a celebrity but lento enziwa ukuthi ngaziwa abantu yini ngoba ngiyazi namhlanje ngiyazi leyo nto leyo ngoba sibaningi ku-TikTok ngiyakhuluma kusho ukuthi kufanele ngabe siyaziwa sonke phela ukuthi ingoba ngikhuluma ku-TikTok shuthi-ke phela lokhu uphendula i-answer yakho ukuthi akufuneki uzodlala ibhola noma u-act ukuziwaziyo bakhona abanye abadlalayo kodwa abaziwa njengami kungani-ke bona ikuwe lena cha kusho ukuthi uTikTok angibe umphathi wakhona once kube yimi umphathi bafowethu siyabonga kakhulu ukuthi usibuke kuze kufike isikhathi uGodole mfowamdletshe iPerfect TV le sacela ulike subscribe comment lapho positive akathiwanga umuntu beyikhulumela ngeMK nabo ufuna ukuzokhuluma ngeANC inkatha iDA ungeza asifune inhlamba ungathi uGodole ungahupha uGodole iplatform levulele wonke umuntu mlandele kuma social media njengoba esho ukuthi u2 years Facebook ukhona uTikTok uyeza nabo Instagram sifuna nimsupport kule ma channel lawa le dimo umsupporter lapho dimona ekhuleza ibrand dimona ezokwazi ukwenza imali kula ma social media lokho esikufunayo thina sifuna ukubona uGodole esibiza mhlawumbe i double story yakhe lapha eSandton ilethe sifisa ngelinye ilanga so
ungayibunge epolitiki ungayibunge eselive lento lena asupportana faka hayi ngoba ufake mina namhlanje ngumkhonto ingcingo uzoyithola bafuna phela engathi uyabalansisa njoba kungene mina bangisaba kabi angazi ukuthi bangisaba ngoba ngiyena usopolitiki bathi wena uyena usopolitiki awuyazi politiki angiyazi ngitshela abantu iqiniso kodwa nje ingcingo uzongibuza ongifonela ngapha esayidini hayi sengilitholile ucingo kodwa nje ingcingo zabo uzozithola bazoza la ike ngiyaqana ukuhlala nomuntu wepolitiki and ipolitiki akuyona into yethu wena futhi umngani wami bona babona abantu abakwazi phela lokho bona kodwa ke ngiyazi ukuthi ingcingo uzoyithola nathi sicela ukuza perfect lapha wayiposta nje bayibona asiyenze into yepolitiki kahle kahle ugodole ehleni nayo ngokuthi umfowethu waqala la wakhuluma ngeBhayibheli lePeter wakhula ezibrandi siyajabula ukuthi ukhulu wazwafika la so ungaze nje nisihlupha kakhulu ipolitiki thina siyenze sifuna abantu abaculayo ama-actors abakhona emphakathini mawukuthi nawe mhlawumbe uyi-EFF ukhona njengogodole emphakathini mhlawumbe uwenza ezinye izinto cha you welcome kodwa hayi ipolitiki kuphela ngesikwazi thina ukuhlala no-president la sothina so wabuze ezinye imibuzo thina asihlelekile asinaso iscript njengabanye abakhulu uyazi ufuna ukwenze njani ufuna mawuzolanda omunye wepolitiki kube yimi uhost ephoswe yimi imibuzo uright kanjalo lezi ngizoyifaka interview ogodole bafethu siyabonga lapha emakhaya sinjani till next time siyabonga